Muri iki gihe, ibihugu bihora bishora amafaranga menshi mu rwego rw'ingengo y'imari ya gisirikare kugira ngo bihangane n'ibibazo by'umutekano ndetse no gutera imbere mu bihugu bikomeye. Muhawe ikaze. Muri iki kiganiro turibanda ku bihugu 5 bikomeye bishora amafaranga menshi mu bikorwa bya gisirikare. Ku mwanya wa mbere turahasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu gifite ingengo y'imari nini mu bijyanye n'igisirikare. Ubusanzwe Amerika ishora miliyari nyinshi z'amadolari buri mwaka mu bikorwa bya gisirikare. Yashoye agera kuri miliyari 877 mu mwaka w'ibihumbi 2024 nk'uko byatangajwe na CEO World Magazine dukesha iyi nkuru. Iki gihugu gifite ingabo zitandukanye zigizwe n'umubare munini w'indege, ubwato bw'intambara ndetse n'ibikoresho by'intambara bihambaye cyane. Amerika kandi ifite uburyo bwo kugenzura umutekano w'isi muri rusange, kimwe no gufasha ibindi bihugu mu bikorwa by'ubufasha bw'umutekano. Ibi bikorwa bisaba ko habaho ingengo y'imari ikomeye kugira ngo haboneke intwaro zihambaye zo mu kirere, mu mazi ndetse no ku butaka. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Uburusiya. Uburusiya ni kimwe mu bihugu bifite ingengo y'imari ikomeye mu bijyanye n'igisirikare. Bukaba bwarakoresheje ingengo y'imari ya miliyari 61 mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ibi bituma bibasha kugira ibikoresho byinshi birimo ibisasu bya kirimbuzi, indege zo mu kirere zifite ubushobozi bwo gutera ahantu hakure ndetse n'ubwato bw'intambara bukomeye. Nubwo Uburusiya bufite ingengo y'imari itari hejuru cyane ugereranyije na Amerika, intwaro zabwo zifite ubushobozi bwo gukora ibikorwa bitandukanye birimo n'ibitero byo mu kirere no mu mazi. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Ubushinwa. Ubushinwa bukomeje guhangana n'ibindi bihugu mu rwego rw'ubushobozi bwo kwihaza mu gisirikare. Bukaba bwarashoye miliyari 293 mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ubu bushobozi bwose bwagiye bukorwa mu rwego rwo gukomeza kwiyubaka mu ngabo hamwe no gukomeza kwiyongera kw'ibikoresho by'intambara, by'umwihariko intwaro zituruka ku bwato n'indege. Ubushinwa kandi bukora ibikorwa byo guharanira ikiremwa muntu mu mibanire n'ibindi bihugu, aho bukoresha imbaraga nyinshi mu buryo bw'amafaranga mu kubaka ibikorwa by'ingabo no kuzamura ubushobozi bw'intwaro. Ku mwanya wa kane turahasanga igihugu cy'Ubudage. Ubudage kimwe n'ibindi bihugu bifite ubushobozi bwo guhangana mu ngabo bwashoye miliyari 53 mu mwaka w'ibihumbi 2024. Iyi ngengo y'imari ituma Ubudage bubasha kugira ingabo zifite ubushobozi bwo kubaka umutekano w'imbere mu gihugu ndetse no gukora ibikorwa by'ingabo ku rwego rw'isi. Ibi byatumye igihugu gifite ingabo zishobora kugira uruhare mu bikorwa byo gucunga umutekano mu muryango wo gutabarana NATO n'ahandi hose ku isi. Ingengo y'imari ya gisirikare y'Ubudage ishirwa mu bikorwa by'ingabo zirwanira ku butaka, mu ndege no mu bwato. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Ubufaransa. Ubufaransa kimwe n'ibindi bihugu byose birimo Amerika, Uburusiya, Ubushinwa n'Ubudage bwashoye miliyari 52 mu bikorwa bya gisirikare mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ubufaransa bufite ingabo ziri mu bikorwa byo gukomeza gucunga umutekano w'akarere kabo ndetse no kwagura ibikorwa byabo bya gisirikare. Bifite intwaro zo mu kirere n'ubwato bw'intambara byitezwe kugera ku ntego zabwo mu gucunga umutekano ku rwego rw'isi. Kubera impamvu zitandukanye, ibihugu by'isi bishora amafaranga menshi mu bikorwa bya gisirikare kugira ngo bigire ingufu zo guhangana n'ibibazo by'umutekano birimo intambara zishingiye ku mpamvu za politike cyangwa ubukungu. Ubusumbane bukomeye mu ngengo y'imari hagati y'ibihugu bikomeye bishingira ku gushaka kwihaza mu bya gisirikare ndetse no kugira umutekano w'igihe kirekire. Ibi kandi bibangamiye ubushobozi bwo gucunga no kugenzura ibibazo bishingiye ku bukungu, ibikorwa by'iterambere ndetse n'amahoro mpuzamahanga. Ubu bushobozi bwo gushora amafaranga mu bikorwa bya gisirikare bukomeje kugira ingaruka ku mutekano w'isi, aho ibi bihugu bikomeje kugerageza gukomeza kwiyubaka kugira ngo bihangane n'abandi mu kibazo cy'umutekano.